Kgetsi eno e tshotse sebaka sa dingwaga di le 2 gore e konesediwe go latela go tshwarwa ga bobedi jono ka tatofatso ya bonweenwee. Tatofatso eno ke ya fa Nelson e ne le tlhogo ya komiti ya dipotsolotso fa go ne go thapiwa lekalakala ka 2014 mo maemong a tlhogo ya lefapha. Lekalakala go begwa fa a buile maaka ka dithutego tsa gagwe. Ka motsi wa katlholo, moatlhodi Ronald Hendricks a re puso ga ya nelana ka bopaki jo bo feletseng. So too did the state fail to prove the guilt of accused number 1 beyond any reasonable doubt. No case whatsoever was made out in this regard. Consequently, both accused are therefore found not guilty. Molatofadi wa ka ene Wendy Nelson o tlhagitse maikutlo a gagwe jaana morago ga katlholo. My heart soreness is that my dad, who kept asking me, are you fine? Before he passed, he asked me, are you going to be fine? And I said to him, I was fine, I am fine, and I'm going to still be fine. But I've been vindicated. Go sa le gale monongwaga Nelson o ne a tsaya tshwetso ya go ipeela thoko jaaka leloko la komiti ya nakwana ya lekoko la ANC. Fela IPC ya re e tla ikgolaganya le komiti go sekaseka botokololo jwa gagwe. We wish to reaffirm our confidence in the ability of the courts to dispense justice without fear, favor, or prejudice. Kgetsi e nngwe ya galekalakala eo e amanang le Mediosa e tla simolola kgwedi eno e tlhola malatsi a 25. O latofadiwa ka go duela setlamo seo se golagangwang le ba lelapa la ga Gupta dimilione di le 30 ntle le go dira tiro. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng.